Munat kuyacas, munat hilatas y churuja makutimpisa, masuma abruntawi purt ayam munaps masa pamaini, humanakaru kititeja, akalugarar purt anipsta, walichak pachanza, askiniu humanakaja purt anipsta, kitinakateja, wawa irpt asita purt anipstanja, alchinak irpt asisin purt aniwapstanja, walikusisiñau hiwasatakeja, porque kunhamateja masuruj yatek aniwaptanja que Kiri machak generación tatitun walja yat añapausa sinja humaja apt aniuti churujo wanakar walias kiwi churuj kitina kampitej purt aniutanja yatek asip kakiñani churuja tatitun arupja kun hamaj churuj acá pachan walja distracción as castellano arunja hiwasaj yat autan distracción unijchituj utjchituj no walja cosas anaka que tatitut takipatja apakta yauchito sarta yauchito, ¿no? Titur takin saya utjeski distracción, ax toquero, checa toquero, cupi toquero, uintasisinja, arm tasiutan que naira qatar sarta ñasaj. Ukam cosas sanakawi churuja, utjchito hiwasataquej. Entonces ya text awañaneji churuja, kuna cosas sanakasa utjchitoja, hanta tituru yupancha ñatake, hanta tituru sarta ñatake ukalante. Entonces churuj yatek pañanikun jamasa acá pachanja utchitoji wasanja walja distracción anaka walja pait ayarinaka uka cosas anaka yatek pañani churuj pachparu pequenakas altas pañani itatitur makat asip yatek añataki alah pachankir munataukisa makutimpisa aruma yatek aymunaptatito kuyapt ayapjeta akama aruma yatek asintaipitz tatito humarukiwa purt aymunaps tatito churuja yatek apjakun hamas akapachanja utchitum walja cosas anaka que humat apakta yapchit tatito yanapt apjetaya arum sist artapja sapimay hermano na casa que tiene kate purt aniwapchi tatito hupana casa wali atencionampi ist iripanakiri mensaje tatito sasin mait asinipsma human santo sutim haruwa ukamapana. Munatilati chaja, tak asiphañani akiri libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, tak asiphañani, Biblia nakasan. Humati Biblia apt ani ustaja, tak asiphañani. Kitina katej kawaya na wakaman keja, ukanakarusa, mait aphañani. Sapamaini hiwasaja, yatek awaphañani kun hamateja, tatitun arupa y churoja, yatist yauchito. Entonces, Taktasiphañani, Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, tatitun arupaja, histart aphañani. Juan capítulo 4, 23 y 24, hiwasaja, yatekt awaphañani. ¿Está bien? Taktasiphañani, entonces, tatitun arupaja, hiwasasa, yatekt awapharakiñani, kunti tatito hiwasat takeja, yat ayan munchitoj 23 y 24 akam siwa ukams teja orasaj puriniwa anchichitawa aukiruja qepanta yupay chirinaka ajayuna qepana casa ch'eqa kankañampisti hupawa auqueja ukama yupaicha sirin muni. Diosaja ajayua kitina kateja yupay jupar yupay chirinakasti ukanka jau ajayuna. Ukamaraki ch'eqa kankañampista yupay chirinakawa. Tatituja amt ayauchito akiri texto que alaj pachankiri yupay chirinaka kitina kateja chek pachans tatituru yupay chirinaka kamash añasasam hiwasaja lurt añasawa siwa adoración chek pachansa wali cheka adoración kun hamateja yupay chaña tatituru porque utharakiwa falso hanwali yupan chañawi y chekan yupanchaña tatito takej pata que utej
Entonces churuj yatek apañaneja kun jamasa tatituru chek pachansa yupancha ñaspaj kun jamasa tatituruja alaj pachankir aukisaroja yupanchaña y churuj churap rixtan kun jamasa porque utharakiwa kitinakateja yupanchirinakaja haniu wali chek pachans yupanchapkiti tatituruja utharakiwa, ¿no? Entonces kun jamasa y churuja tantias naja que wali chekap yupanchiri tan hiwasaja. Kapasaraki churuja han wali yupanchiri stanste. Churuj, por ejemplo, wal haniwa corona cansa canta waptanja. Ma conjunto musical a veces templona cansa canta waptanja. Wali suma guitarra na campisa, zampoña na campisa, tocan autanja suma templón a veces bandana campisa, tocan autanja, a veces hiwasaj pienstan que nayaja suma yupanchiriuta, chek pachans yupanchiriuta sinja. Pero capaz hará que ukama takinja uintasisinja hanira kisai wali chekap yupanchiri instante. Porque tatitu narupaj siwa hiwasaja acá orakenja chek pachan yupanchir jamaja akama ñasau. Primero, uint añasau vidas, kun jamas uthastanja. Sapamaini, ma evaluación, ma examen sapamaini churañasaj, hisk asiñasaj. Realmente, kunako sasanax lurtanja tatit lanteja. Kunako sasanax astan hiwasa takej, tatito takej. Entonces, hiwasaj a veces hiwasaj akama amuitanja. Akama amuitan hiwasaj. Que iglesia sarasi sinja, nayaja yupanch tatito roxasinja. Chakapa pachat, hani chakapa pachat. A veces hiwasaj sartan púlpito, kidina katej predicap, ukalu garanja, ukaru a veces kilt así sin hiwasaj por tanja, haist astan iglesianja, tatitur makat astanja. Entonces, uka lurata wimpeja, hiwasaj piens tanja, amuit tanja, que nayaja chekapa yupan chaña tatitur churat sasinja. O no solamente, sino a veces hiwasaj piens tanja, que canta aptana, corona, hiwasaj coro, mahacha coro, cantanja, a veces cantanta o tanja. Entonces, ukamta y pitja, hiwasaj amuy tanja, que nayaja chekap yupanchirit ukam jamawa. Pero ichuroja nayaja yatist awamama, que janeu ukamayakiti tatituru yupanchañaja. Janeu ukam lantikit hiwasaja tatitur yupanchañaj, sino tatitur yupanchañaj hiwasaj, hermanitos queridos, chekapa yupanchirinakaja, primero uñitañapawa cuerpupa, cuerpo, acá hanchisa, kun jamasa hiwasaja astan, hanchima, y acá hanchita ipitja hisk asiñasawa. Kauka horas hiwasaja iktanja. Kauka tiempos iktan hiwasaj, descanso, iktañataki. Kauka tiempos, ma pusi, tunka, kauka horas, no, sohta horas hiwasaj, descanso los purtan, a veces, ¿no? 3 de la mañana sartanja, 9, 10 de la noche, quintanja, listo, sartan muntanja, nia pusi hora iktasisa, ¿no? Ni ukampachasa hiwasaja iktan. Entonces, chekap descanso puriña takij 7 horas, iktañasaj. Descanso, cuerpo saja, descanstañapawa. A veces sartanja uyhañatakis chikaru masa, hani walpacha iktante. Entonces, cuerpo saja, mauroja, templor portanja, templo ikimpikiu haukt asistanja, ¿no? Chamaktas nia programa kalte listo, iktauharaktan. Kauki reunión acá sartanja, ikimayakiwasaroj, chamaktastan. Porque cuerpo saja, haniu chekap descanso purt aikite. Entonces, tatitur yupanchan orasaja kun jamas tansa. Han ganasampi, colerañampi, a veces malaganampi, sartanja, vuelta iglesia saraña, coror cantan vuelta
Chayta haniu voluntadampi tatitun cosas anakap lurt anmuntante porque haniu descanso hiwasaja chek pachansa descanso autant walisuma. Yukan pachans haniu arsuñakit hukampej sábado ruj ma descanso ma ur pachau hiwasa hani kuns luram tsasintatito hiwasa ruj churau chitoj. Entonces hiwasa amuit asiñan chek pachansa descanso horasaj iktañatakej respetas tanti uhanicha humapachpa ma evaluación ukatja amuit asiñaraki uichaja segunda lección. Kuna manqas hiwasaj manqasiktanja. Kunjam manqasisktant hiwasaj. Naira tiemponja utjanau haqenakaja wali huchusita, ¿no? Wali trabajar porque trabajo un peja haniu utkitiktinakateji churuj wali chitintata haqenakaja, ¿no? Gorditos, ¿no? A veces kuchisit jama, a veces hiwasaja untas tan kitina katejwali likintat hakenakaj untasiptan. A veces ukam mashkita likintat pasasitat ham, haniu hiwasaja adoración, yupanchaña tatituroja chek pachans puertante. Porque cuerpo saja hatiwa. A veces hiwasakuna lurt añanza, listo, iktauhtanja. Cuerpo sajaniu sarta chituti. Porque ukama likinta sisintaipitja, usunakau purt aniuje, usunak purt asisinja, usumpikiu karisktanja, usukiu han tukuskiti. Y kunats hutej uka cosas anakatja, porque haniwa walisuma alimentación, walisuma mancaña, cuerpo saroja mancaitanja. Por ejemplo, nayaja camputo kenja, ukaluaran aymara mashkita parlt an yateqt out ni una yahwal pach aymar parlan yat kayat aymara comunidad taipina kanja nayaja visitas sin hermano na campis archt ayasin yateqt out akiri aymara uka hiwasaj churupi aka taipit janayaj predict hasta out yuka campuna kan hermano na caja a veces entierro na campeja kuns lurapej por ejemplo. Entierro mauruj allint awaptan jaquena casa. Entierro taipinja kuns mangt autan. Antes de que, porque almuerzo en horasaja, las 4, las 5, kauras aquí almuerzo por tanja. Entonces, antes uka tiemponja, kuns tanja. Ah, gaseosa, chakapas ktawa. Gaseosampi, manampi, primero mangt tanja y chusa purakaru hiwasaja, gaseosa, maná, mangt pura azúcar mayak. Entonces, mauroja gastritis en piu. Purta mauroja nayaja gastrit usun piwa, maskit usun tauhayat, ¿no? Porque kunat hist entonces entierro walja entierro naka uthanaj ukatay pitja haniu horas aparuj mankan mankt tauhataitja y gaseosampi manampi ukam usuru purt hataitja. Entonces, ukur pachat nayaja, tantias yakamsa sin tatito chek pachan saka cuerpo baja. Haniu nan cuerpo sakit, haniu nan hanchi hakit, sino alaj pachan ahayub hanchipo. Entonces, nayaja, wali cuidado, alimentación churañas atsasin. Entonces, ukurut pachan nayaja, haniu ukam pachasa, maná manqje, negacios ukam pachaj. A veces compromiso nakaj siempre, te más quitar, pero listo. Porque a veces hiwasaja ukam chusa purakaru, ukam umañana campi, autanja, y entonces purakasaj usuntañaru purjaneaj, y mauro gastritis ampi, ukam usunacampi purtjañani, y yakisin orasaru purtjañanej, y yupanchan orasaj kun jamás cañanej, ustat, ¿no? Ustat. Doctor Sarañani, Colx, Ucargastañani, listo, Hachañampis, Carjañani, Usuñampis. Entonces, hiwasaj amta siñana kiri lecciona hichuroja, que tatitur chekap yupanchirinakaja, walisuma alimentación unihtañapawa. Chekap alimento, verdura naka,
¿no? A veces camputo kenja puro choquenaca, chuñunacampi, aychampi, listo, mancantanja. Entonces, aychampi siempre camputo kenja uthastanja. Y maurojo, varios mischitojo. Kunats mischitojo, exceso, ¿no? Coler usun tanja, kunataipitz, porque janiwa, wal mancastante, ni alimentación acá janchirosa, suma correcta alimentación, wachtante. Katantita siñasao. Kuns mancastan, hermanito. Kunay man mankas, kuns mankastan, akapuraka saruj. Kuna manks aptastan. Kitinaka techchekapa, yupanchirinakaja, cuidasi pjewa, alimentación taipitra, mankain toquetra. Entonces, amuita siñani, chekapa, verduras, mankta siñani, walihacha, chicat plato, verdura, y chicat plato, mainico sasanaka. Entonces, ukamta y pitjiwasaja, cuidado de nuestra salud, cuida siñani salud toquetra. Y mauroja, wali suma saludum picuchi siñampeja, tatituru yupancha ñani, wali kuchi kunanakas lurta ñani pisna ki usarnak tapjañaneja. Porque janiti wali mangt apjañani, kunay man cosas anakakja, kolera sipkañani, tutu sipkañani, vuelta tzarañak, sasin hani nasarka, kayut usutoja, akam usupeke usutoja, sasin purak usutoja, ukampi que haces cañanej, hanita tituri yupanchi cañanit. Entonces, maini, yupanchawim y churuja, yatek aguapjañani, akam sasinja. Hábitos diarios, kunti sapuru lurtanja, sapuro. Kuns uñtan naira sampej, kuns istanja, kunanaxa, y kun jamás istastanja, ukaja yatisarakewa kun jamás tatituroja yupanstan. Por ejemplo, ¿no? A veces iglesia sartanja suma corito naka istastanja, ¿no? Listo, chuimanakas kanar aichito, pero kun ahora se tejiwasaj purtanja, akirim, utana casarus, listo. Ma radio nak ayastana, guainito naka, cumbia naka, istautan, listo. Pepesaja, ukala, hasta cantasisa, hanis, tatito yupanchirham, ukamao sartautan. Pero ichuroja, yatek ayawaphañani, hermanitos queridos, que wali askiwa, que jiwasaja, kun hamatek sapuro cosasanak lurtanja, jiwasaroj yat. Yanap chituk kun jamás chekapa yupanchaña tatituru hiwasaroj churtanja. Ukat hermanitos, kuns unchich hiwasan nairasaj. Sapuru akam celular mokata taki usarna kastanja, celular abekuna noticia na campis, ukata y pinda. Entonces, pequesaj kunas piensan uka cosas sanaka. A veces un tan novela naca, película naca, un tasisinja, ukampi que tiempas tan. Entonces, tatitur ukampachak, yupanch paya chatan, hanicha. Arumanaka sartan, listo. Kuna supaya sarna causa sin ukamana causarna cautan. Entonces, kitinaka te chekap yupanchiri nakaja, amta siñani, kimsa cosas. Chekap yupanchiri nakaja, primero, wali descanso. Iktaña, ora zaparo y ora zaparurak sartaña. Pocata, descanso, purtañasaj. Segundo, payiri, kitina kateja, tatitur chekar yupanchiri nakaja, alimentación, wali, unjasiri, wali suma mancaña, kuna matej cuerpo sarok saludable, han usumpi, sarta siñaki. Y finalmente, hiwasaja kitenakatej kunti sapuru cosas anak lurtanja, kuns uñtanja, kuns hinchusaj isteja, uka cosas anaka hiwasaroja, yanap auchitaniwa, yaticharik chitaniw kun hamasa chekap yupanchañaw tatituro. Hichurujiskt amama, humaja montat tatituro chek pachanza yupanchañaja como un verdadero adorador castellano arunja, chekap yupanchiraj montat humaro. Entonces hichuruja taquechuimampi, tatitur makatasma, hichurut nairakataro, kuit asiñani, iktañap orasaro. Kuit asiñani, hiwasaj uiktañani, alimentación correcta. Janiu kuna cosas anak mayak mank tapis cañaniti, sino lo que es necesario hiwasaroj. Y finalmente, conti nairasa, hinchusa, la casarus man chitoja,
tatituru yupanchaj, porque akajanchija hani humankit, sino tatitun kiwa. Tatitun templupa uintataw akajanchisaj. Entonces, cuidado, protección, churañasao, han usuntañataki. Tatitu quien bendicirectam humarusa, kuna ususay purstam, tatitu purtaima, y tatitu que yanapt itsasinja makat asipanyanichuruj. Humamuntati chekapa, yupanchiriham tatitur makat asinyaja. Entonces, amparam loktma, tatitur makat asinya nayau chekat, yupanchiriham tatitur makat asinsasinja. Ma oracionam tutaymunta. Allah pachankiri munata ukisa, yus para pasmau ichuroja, acá lección ya tista au tatito. Pachanza, que tiene que tener yupan chaptam humaruj tatito. Haniwa a veces chek pachanza yupan chau churapsmate, porque haniu ukam pachas iktapte, haniu ukam pachanza alimentación anakambis tatito hiwasar puripte. Kunay man aptatito, pero pampais abjetay. A veces hábitos diarios, kunti sapuru lurap tatito, a veces hiwasasa, mas kit arm tapharak tatito. Kunayman a veces noticia nakap, a veces música nakampisaras sin karuta y pinza, ist au haps tatito. Pero pampais tapjitay tatito. Humaki uchamas tapjeta, y humaki uchek pachanza, yupanchir hama hiwasaroja, yanap tapjeta y humarus tatito, chek pacha yupanchar. Churan munaps mahumaroh tatito. Sasin maitasinis mahuman santos tutim harua ukamapana. Arumanti yatek asip kakiñani y purt anikmaya wawampisa, familia ampisa, amigo nakampis, vecino nakampisa, irip aniuma, aniu sapap hutat arumantak kama.